Poštovani gledalci, javljamo se iz Mladenovca, sam ulaz u Mladenovac i raskrsnica za Kragujevac, znači obilaznica oko grada. Trenutno je totalni kolaps ovde, a glavni razlog je što ovde treba da prođe predsjednik Srbije, gospodin Boris Tadić. Ovaj kolaps traje već nekoliko časova ovde, pa se pitamo da li će gospodin Tadić biti toliko ljubazan da se izvini ovolikom broju ljudi koji već više časova čeka ovde i ne može da prođe jer je policija blokirala sve puteve. Sada ćete uskoro vidjeti kako sve to izgleda. Imamo i vrlo neljubazne policajce. Evo vidite. A prema Aranđelovcu se ne može proći ni u kom slučaju. Evo, svi ovi ljudi čekaju prolaz za skretanje ka Aranđelovcu, Kragujevcu. Znači, obilaznica oko Mladenovca i put prema Aranđelovcu je zatvoren. Evo kako sve to izgleda. Totalni kolaps u saobraćaju. Eto. Znači, saobraćaj u Mladenovcu je paralisan. Neverovatno, ovo je obilaznica koja vodi oko centra Mladenovca. Takođe, sve je blokirano, svi koji pokušaju da prođu i pređu preko Gazele nisu to u mogućnosti. Za vas iz Mladenovca, Ivan Zec.